tu chung litan gamsung boina ji ahen lam chom choma thuki su aumin hichi chu ibiam tiale nam sipai kolangma KNA B ini ho hi in chuteng ta le MLA miching mithim ini o adi apu pu MLA pu hau khlet a hi in chuteng ta le tu chung manipula chief minister tha hem chan hi in adang dang ho lam chom choma am ho thuki sei am hon a khunu u thu hi tham khat aumin thu su ki bol ho ai lawal le am ho khunung hi chuteng ta le inam o tiding ham hichi litan gamsung boina zia thil su ho hi tuni kho hin tha ben anavekit oitin hichi video hin ngai ho zo se longlut ta hong pang dingin iketim kiruvin chuteng ta le namsung din mun le thu le la ho hi hetim ta ai na thei chana gel thu poma ngai chiding iketim hi Electoral district nga hichi hema bangwa litan thil su chung changa hin All Manipur Muslim Students Organization in alung kham naw ahin phongwen hitabang thil so hin manipula zale nam chom chen khom na asu boi the hi ati bine zale nam hon ahi na thei chana ki kang se na anei ding ki chou to na hi nungsuna chule buina aso sang na loading a pan la khom dinga chon sang tain am ho hin tim na jong ahi nei bine hi hucheng ho ahoi na diule abit na dio chule hichi thil su bola pang ho chunga akin thei pen action kila na dinga hin authority ho hinga jong nge na jong akinei ati vina hi hitabang phat kho lai ta buina sul hap na dingle ki ta san to na kina dinga zatle nam a kon holam kai ho khowai bol ho chule civil society organization ho ki ho cham apoi modan no ase win law and order koina dinga security force on si nei lang nei na bolwa pan ala di wa hi tia chun amoin alung kim lo naul adei ho ain phong wen hi All Manipur Muslim Students Organization AMMSO at Skivin hetichan ain phong wen hi chuteng tal he chi chung chang thil su a hen he chi litan buina chung changa hi aso sang na loading a ho sit na loading a hen tu chun a ho si po iti naw hi pon he chi banga atha bia asan beno na loading ti ding a hin tin KNA B ho in amo in notice amo ho in press release a in bolvin hichi amo na sei nawa chun tu nai cha litan sari khong buina chung chang chu sousang sa loading le ki kang se na a na dingin Kuki National Army B KNA B in nge na akine ye adivini hichi hi tuni nisim 11 February 2026 ni khua hi KNA B to so abol a hin amon abol na wa chun litan thil so chu mi phabe kina ana akon su a hi in tol sung thil su a hi ti kalwala chal sa loading a hi ativini zalle nam ki ka boina bang a ki ke le a hi le ken thei na le boina asan sa ding a hi ativini KNO ahila wale KNA B nam sipai hoven to so abol kit na wa chun Indo balma gamgi a cha sar kho tangkhul hon hal ha ding agur chu aki velhi KNA B in pupa gam le ami te avenging ding a hi tangkhul le kuki zale nam te ni balma gama jong cheng khom thon ding a hi chamta ki gui jop na chu zale nam te ni dinga apha pen heading a hi atibni ki hot na le me ki hal na ho apa ta in su tang anga je hi Christian zale nam hi na in dei lo thil su asu na dinga thlep thla na loading a hin chi the angai dan a sei ni amon khat asu be ki na wa chun hichi amo in press release a hin boina wa hen aban achal be sa loading a tip na jong hi NSCNIM tangkhul ho koma anei bi nei hichi achi peile tangkhul ku ki te ki ka boina so sang ding a hi in chule Christian khat jong hi win mi che salai taret ho to ki thu in pan la loading a hi ati bini ku ki ten ipi su khil akinei poi litan thil so ho hi mi mal thu chule khole kho ki ka ala nam thu ala loading in jong tip na jong anei bini balma Myanmar gam sunga Burma Myanmar la dunga alawa gam sunga hi cheng khom hi win i khet thim anga yin chuting Manipur Outer Manipur Gam Hills District sunga cheng ho he kina asanga ki ho to a
iti acham dila omding aphazoi atibani Manipur sante hi angol ai pove hung khang do wa thing hlang mi te hi kina sa ding ki do sa ding ti hi mei leite to gon a hi dan jong amon a seveni 2023 kumgal a hin bol hi paten nong gel o hitin ku ki aki chaile aban koi hiding ham tiang patia inong gel di o hi ti a hen amon na saten tipna ai nei win igel inam sipai hovin a hin bol hi mi tampi in gelkhel mai the ki roi gelkhel lo du hi ise jima bangin lam kai khanin nam lam kai khat hi hen lang society hobung lam kai ipiam lam kai khan a hin bol a hin sei chu azui ding mi pi ho hi wen a sele a phat chu hunung te hong khet tho tho ding a hi cha chu na tong phalo bol hoyong chu go na chu chang te te di o hi hi chu hunung thu am ho ki ka he tai tu chunga inam sipai ken bi ho en thu in sudan hi evet na mi tampin igel khil ki win ke wang chun ka ga agel dan ka ngai to da na hen igel khil lo de hi chi chu lampi a ju kham ho ki su to a hi ta skin na ana so a hi cha ku na che gam le nam boina su lo wa in le lo ki hal to hi a hi le hi chi a chu amani chu hole hogi ka hole vyang ki ka boina asu a zo koi uti ati naw jong adi na chang khat awmin hi chi ka la cho hoita ena yel team di oi hunung ding chan ge hi inam si pai ho inam lam kai mla ni hon hoita vet wa ase ji o hi ti jong hi ita lang no me ni immo lung han mana immo thang to mana min in le lo hal mana min egamle no hal ta a mo panding elwale khoi pham gel to lawa mi zo sin e le tha e on le thu te te di tin hello politics a e ki ma politics chu a helama ibola tin e khole tha seng no wa jong khat ve ti nga le thudi thu ta hong po ding kal zon a ki nei the ti pa chu vet sa na zo hin hi chi hi inam sipai ho vet a hin se u hi e ho en jong amo en jong e tu chung in le lo gyal ho so aniaw ve atiu naw hello hi gal bol po ti naw hello hi puna po iti naw hello hi jong le amo hin alung gel a hin seidan po igel hello de hoi ta alin yevin phate ke cha hi gel thim dan san thim dan jong hi ina thip ke divin jong ikati min hi chu chung changa thil su chung changa hin adia pu haukhlet kip gen mla 51 sai tu in gen the ha sato ho ki thupi na jong anaboli atin akese ni achi sani sim it hichi bulte 2026 ni kho achon hichi wangsit na he ana hlung hin hichi wangsit ta chon ukhul district a cheng nammi te adia litan khosung mi pi te in ken thia sana tam ta hin to wa a in allo ho jong ki hala chule nei la go tam pi a hin da la na chung wa hichi mla pu haukhlat kip gan mla 51 sai tu in aman ki thopina zo chana abol jing hi dan chang akimun hi he theding in ama hi gal ki pana kuna nam gal idona owa zo chana nam mi pi ngai lu na zala assembly constitution elevale constituency boundary zong gelwa zo chana pan la jing khat jong hin tu chung in jong inbul som thumwal mot bung wang khwa hungjam do kha jong vilna ani akitin thamun na thu jong apong in chuyong le zo kham khomin blanket hi chule ne le cha ne ding an chang don ding tui zakai jong le ama azo kham khamen jong lam chum chuma pan na thei pan pi na thei ama chan pat na la jing ti no age se ni mot bung ko pi house ho to lungyal sei khom na jong ane win malama gam sung le nam suma dinga pan la jing dinga agi ko na thu jong aphon hi dan jong agi moni pa chan ta hin pathenim pu haukhlet kip gan in sung mi ta pathei bu jing inten athil pha bol na bol jom jing theding yong tong jom jing theding yong koi ta hen ti chu itaw naw kha hi itabang bui ha sat lai ta mla hen lang politician hin lang adang dang mi chimi thi mo he ahung yaw do wa amo ong ki patti wa mi pi ki pa ji dan cho akilangin ipa cha na thu ai e sei ke win hi chuting ta on hi chi chung chang thil su ti ding hama hen adia internet hoyong ki khana aumen hlungtin subdivision kangpu pi district le phunjar subdivision kamjong district sunga hen ninga internet bandia order long aki sudan aki moni litan sarai khong hi chi buina ji a ukrul district sung pompya hi nisim somlakhat February 2026 aki pana chu ninga sung internet ai lovle data service ki khana
aumin hichi chung changa hin tangkhul youth councilin churchan pula kangpu pi district te ni azong khadinga Manipur chief minister yumnam khemchan hinga le khathap ane ve tinjong akiseni kangpu pi district thungting subdivision le kamjong district sunga phunjal subdivision te ni sunga jong ninga sunga internet aila wallet data service khadingin Manipur government home department in phone to ane tai akitene chuting tal hi chi chungchang thil su tak saya hen cm y hem chanin kuki mi te hi bit ta imfar hopi hung thei diu a hi tai kuki history ala wallet identity protection committee in apom lo dan ho a hin se ni a phong we ni Manipur chief minister hi chi yumnam khem chan singin imfar hopi a hi kuki mi te bit ta hung lu thei diu a hi tai tia a se hichi athu se hi akipom poite ahen janini sim 10 February 2026 ni khwachon cookie history and identity protection committee in thupon abole ni separate administration nge na kine chu cookie miten akidin pe jenge nge na kine hi subul hit ahi kasia free movement loading popular government to sotna kine loading chole cookie len Manipur boundary buffer zone how ta ki reading ahi ativni siam thu se hin nge na kine ho su chaw nading chule cookie jale nam sunga ki bungkhel na siam ding agotna ane it akela ativni chole amona se bena separate administration nge na kine hi cookie miten adin paging ding in KSIPC in jang nge na jang na saten abol ne chuting ta alang khana aki sei bena alawa adang dang heje cookie kamsung buina chung changa thu so dang dang aki mudan le mi pi tampi alung liung lau dan ho chu ipam talen aki sei kit khat chu cookie zo tribe ho dinga hi centralin peace deal achaina asim kon ahi tai akitini Manipula aji chu BJP makai na government akitun do tolhana hin cookie zo te ding peace deal hi center government in achaina asim kon ahi tai akitini The Indian Express in hichi chungchanga achi sanisim 9 February 2026 ni kwa thusu abol na chan hichi deal ki sim ding hi achi sa hapta sunga Nagaland gama tribe gate ho chenna district group autonomy ki pi na dinga Eastern Nagaland People's Organization ENPO kiloi khom na to centerin kin to na kinup to na ane udan alawale am ho in mi hetlawa thil abol hedano akimoni Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA tabang heading ahi akitine hichi deal pi na dinga center in kitipna aneja deputy chief minister nemcha kipgen panna cookie MLA thum in jumnam khemchan sing makaina government aja wahi akitine hinla hichi peace deal hi ahung thong ding khove 2027 Manipur assembly election zoting kipebep ding ahi agitiken ne hichi peace deal hi FNTA to kizoi ahi le Constitution Article 371C noya Hill District ho hi eima ke vaipu na autonomy sumle pai a thunei na financial authority le ke vaibor thunei na administrative power ke piding ai hichi deal chung chang achin achai chu suspensions of operation group ho to kinei na ho a ki seijinge akitine hichi deal noya hi State Assembly framework noya self governance thading ai chole thing hangama misim population chole agam po dungja sumla pai hen na ding chon le khan local custom dungja legislative power kile hen na jong thai kamle go chunga thanei na chole to mon job ho van bit na ding thanei na ding jong sei khom hi agetin separate administration nge na kine hin subul thai a hi lo in hi tabang peace deal hi san thai a hi tin cookie group 1 apom win achi sa kum 2023 chun deal khat kenu to na ana umin buina chu ana so hi le soi kaina jong ana ding a hi tai tin MHA officer khat no asai ni hichi tuni ka I talang nom isei nom ho ipyam tela cookie te gar nei la event tu lai tai churchan pui bui lo ka le lam pam sorry sadar his boy lo more alawara chandir atu chung litan boy kit ai bijole alang na cookie te mei thai te to gal kit ne event
gal hau te win ta tangkul te to litan abui ha sat lai ta hi kenin hichi na hichi separate administration imuna diu chung changa thuki sei thuki za ho jong tun kha hi isei da oin chuting ta litan tu le tu abui na chung changa thil su ho thil ki za hong tun kha hichi video mang cha hi mi pi te het dinga tun kha isei nom pel isim lo naw cha hi tun kha isei no mu chu gal nei la hi wa hin adan na him le thal mang chan gal e bol ven ei ho chu ko an khat de chu him le thal a hoile him le piam sum la pai a hoi a I tam ni wa I thau ha na le ki mo sun jing na hi ta bang an om zi I pion la gal nei la hi je wa hin e hon gal hi I zo dio mi tam pin akidei ma ma jing I ti ta le separate I mu wa mi noi si na ko na chu e ho jong nom ta yum do thei dio yon thol dio ham ti ki dei so ke separate I mu lo ji wa chu litan lang lang more lang cycle hoi lai kang po pi lam ka yon le is nas mi no si ki chang jing ai ze na hin chi na hi mi tam pin separate in model ki dei ma ma he tai ai le hi chi gar nei la hi jong lo hin tu ni khwa hin pathin hi akhat na I koi dio hi I christian hi now to e ki to win tu chu ki bui pi tangkul ho jong christian hi vi nei e on christian hi ki vi nei pathin ho chi vi ni I choi ga gela le ta lama ik ne ki bui ji lai ta wen lagaw lam hoi ta in gel tha le po na ta om jing nei ichi nai lagaw lam thu ta lam thu hi galmi te nei jing lai hi jong lew hen e hoi jong o hi ti khat be hi ti ai lung gel hi tham khat ga gel thu jeb ji ana gal bol yang bowling lagaw lam ta aslam tu gel hom ji ngai ni ku tu ni khwan inam mi te ho heading elova e hon head diwa sei nom elova isa diwa de chu 1993 gala chun ki gong man lo hi vin kum 30 thin nong 2023 in jong ki gong mang lo I tho ke vini e ho hi gal dei te hi lo ji wa hin gal khat a ki chail avela ki the a hi ti heboma ki go na a ji ta pon mi lam ho gel da na chun thing noi mi group som thum nai lam I nei ji wa hin gal do na jong le boi ta pon te ti a hi hin la a hi lo be an hi ki ta nei mei thar lo lai ta abon sep thu mang cha a song ko gal in do the ule tun wang ki tham jong le boi ta pon te ti a ham no ala wale ham bol loi jong I da ki lo hi mei thar lo lai ta kum som li lang thal ana choi te song ko te I do zo sau chu pathi nei tu chunga hi mei lei mi tam te government thar tam pi ki choi te a thing noi mi zo siu le mei lei police zo se pang khom a ama ho akuna e hu do wa tun chana e do sau jong hi poi madang hello pathin ji ti su mi lo de wi e ho ki sei phat na ki wa choi na ding le ki so na di ima cha am lo he song ko te hele e san te hele e ho dinga do zo di khat sam lo he ila I do zo jing win e hat jing win he je pathin jal jo he tun khai I sei nom ka sei nom chu kui ma cha ki cha po he te pathin e hin pi jing u a hi tua jong hi e pi jing di oi aji chu e hon koi ma sin di gel po ve God has been with us all this hard situation and he will continue to be with us as long as we are bold, brave and dependent on him e ho la hin lam kai lang hi kinep na alhom jep ji hin la mi pi la awang hi kinep lalding I ma cha ta lo nam gol hang hot vi hot mon pi ta kim gam tan pathin e pi jing han lang ko ki cha te gal zo na sta kha be ting I chan di kinep la lo de wai he che tu ni khwa gal inei naw chung na thil su ho ala tu din ma thil su ho ki za ho I sei naw hin e long neu na diu jong a hi ti po in chating ta aslam le lagaw lama igen thei naw hi pathin he sa jing tin pathin dom tin pathin son pumin gal do hi tin alam lam hum ding pa yo tin khai sei no ke til kho hin tin nga jo si pathin in pat thei na bo taw han